Siyabonga Channel TV. Ngikhuluma noBonginkosi wakamsiza. Lapha ke ngivakashele uMr Mafa. uMr Mafa. Hey, bathu ingozi kakhulu. Mr Mafa kunjani? Ona likhaya. Mr Mafa ngiyezwa ngawe ngithi ngiyahamba nje abantu bakhuluma ngawe left and right. But hey, uyalungisa, uyayenza yonke into uyalapha. uMr Mafa angasitshela nje ngaye ukuthi yena umuntu oyenzani, usebenza ngani nani, thina asazi phela ukubuza into e-right. Besithi sizobuza ukuthi kanti uMr Mafa usebenza ngani. Liyakwamukela kamogae. Tate Mafa o thusa batho ka malwetse a go fapana. Tate Mafa le yena o busy go thusa batho thaba ya ditšhelete. Ge wena o bona gore semo sa gago se boima, a go kgone le go tlhokomela lapa la gago, dilo tša gago a di tsamaye ka botse go swana le batho ba bangwe, wa bereka mara a o bone go ditšhelete ya gago e ya kae. Ka mo le a kgona go thuša motho kote a tlo kgona go ba le tšhelete. Tšhelete ya rena le na le ma-short boys, le na le dinoga e tlo kgona go berekiša gore wene o kgone go ba le tšhelete. Ka mo le a kgona go thuša motho thaba ya le tšhelete e sana madi. Mara ge o tsena ka mo o nyaka gore wene o te o swere tšhelete ya gore o tlo kgona go beša mahlatse a gago gote dilo tše tša rena di tlo kgona go berekišana le wene ko ditšhelete o e nyakang o kgone go fihla mo ko wene. Go tlo nyakega gore wene o be le tšhelete ya go lekana 7,775 rand 70 cents. O tlo reka le mae a mabedi le letswai la lekgorofo 1 kg. O tlo nyaka gape o be le snaf. O tlo nyaka gape o be le BP ye ka le ke kwai ba e bitša go le ke BP. O tlo nyaka gore o te le lebotlelo la Semenov ke jwala wa batho ba bagolo. Beseke dilo tšewe le tlo kgona go go diela wena ke o tile le tšona, le a kgona go go diela gore o kgone go ba le tšhelete ka mesoso ya 1 hour 30 minutes o kgone go kry-a dilo tša gago thobela. Hey, sibonga kakhulu Mr Mafa ngoba ngiyabona la endombini zibondiwe kukhona konke imihlobo yezihlahla konke ku-right. Mr Mafa sicela ubuza kakhulu ukuthi ngabe wena ulapha wezimali kuphela or ulapha nokugula okusemzimbeni womuntu, ngoba ngiyezwa nasekuguleni bathi hayi ukugula okuningi hayi uyakushaya. Number 1 abantu bangena la baphume sebasize bancedekile ba-right empilweni. Ukugula okulaphayo Mr Mafa ngabe yikuphi? Kaleboga mhlompe le thuša batho ka malwetse a go fapana. Ya mathomo, ge motho o mo lathang or mosadi o mo ratang o tšhabele, le a kgona go mo dira gore a kgone go boela ka lapeng. Ka sekgowa le bitša gore ke bring back a lost love, go boesa motho o mo ratang. Ya bobedi, ge mmereko wa gago o fedile o nyaka go boela mmerekong, le a kgona go dilela gore o kgone go boela mmerekong. Ge motho o gore a sanka a hwetša mmereko o nyakana le mmereko, le a kgona go mo thuša gore a kgone go kry-a mmereko. Ge o nyaka promotion ko mmerekong, le a kgona go direla gore promotion ya gago e be gona. Beseke a di a felela fao. Ge motho a na le bolwetse wa go wa, le a kgona go mo thuša. High blood, sugary le stroke. Ge motho a bona gore o na le bolwetse bo bongwe le bo bongwe a na le ngwana mmeleng wa gagwe, a te mo go nna ke tlo kgona go mo thuša. Le ka se kgone go hlalosa dilo ka go fela, mara tšewe ge o bona gore ke na le bolwetse bo so, tla mo go nna ke tlo kgona go go thuša. Ge o nyaka gore o nyaka go lokiša mmele wa gago, o nyaka go lokiša kgolo ya gago, o nyaka go lokiša lapa la gago, le a kgona go go thuša thobela. Awu, sibonga kakhulu Mr Mafa. Ingabe lapha ezindabeni zokubuyisa
abantu abahambile abahlukene loko ngoba abantu bayakhala Mr Mafa man bayakhala indoda ithola ukuthi ihambile ishiya ikhaya umama uhambile ushiya ikhaya ngabe kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi mhlambe mawumlungisela abuye lo ohambile go bua motho o mo ratang ga tšhabile ka lapeng 24 hours bese ke motho wa gago wa boa wa dula gae o dula stay. Okay Mr Mafa bese-ke ngiyabuza phela ngibuzela abantu noba bona bangekho kodwa kumele ngazi at least nabo bazi ukuthi kuyenzakalani bese lokhu ekwezimali Mr Mafa kunokuthatha isikhathi esingakanani bani ge o fetša go bolela le nna ka fono ka go hlalosetša gore go nyakeka eng le eng ge o fetša go hlakanetša dilo tše ko o boditšeng tšone mo go nna 2 hours shete ya ka go wa kry-a. Okay Mr lezi mali lezi zinjani zinobungozi okanye azinabo ubungozi rena ke re thuša batho that's why re re o nyaka o tele dilo tše le go boditšeng tšona gore o tele tšona di a laetša gore rena mosebetsi wa rena a gona madi ka gare a gona gore mang o tlo hlokofala ka gae awa. Okay Mr bese ngibuza futhi kulezi zamakhaya khona amanye amakhaya uthola ukuthi kugijima abotikoloshi phezu kwendlu bahlushwa izibhoko ingabe nako lokho uyakunceda na ukulungisa nakhaya ingabe uyakwenza lokho le a gona go dira ka mokgwa ge motho ba bangwe ba re awa le palela le go robala ka gae le a gona go thuša le a gona go ntša dithokgolotše laphele le a gona gape le go lokiša lapa lewe gore batho ba selekang ba se ka pela ba etla gape ka moswane. Okay Mr bese ukutholakala-ke utholakala kumaphi ama-province singasho ukuthi mawufuneka eprovinsini utholakala kuyiphi iprovinsi mhlambe Gauteng kuphi uwo waziyo ukuthi utholakala kuphi Thobela ntate Mafa o tholakala Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le North West ka mo o tlo gona go mo kry-a ntate Mafa o na le di-branch tše o tlo gona go thušang ka tšone. Okay Mr Mafa Mr Mafa bese abantu-ke ngoba abantu ngiyazi ukuthi la bakhona sebefuna babamba amafoni bayenzani bayabhayiza bafuna ukukhuluma nawe ingabe izinamba zakho la utholakala khona zithini ukuze abantu bakhona ukuxhumana nawe ke tlo lefa number ya ka ya gore bateletše ba nteletšang le ba mponang ba nyaka gore ba tonkera bjang ka phone ke ba di number tša ka tša gore ba tlo kgona go fona ka tšona e re 08 20 98 19 11 ka e le ya gape 08 20 98 19 11. Okay Mr Mafa ngiyacabanga ukuthi abantu bazwile and bayabona nezinkulumo ezibazitholayo ngawo zi-right kakhulu mhlambe kuloko kuzoshesha ukuthi abantu baphuthume abantu dala bahlupheka Mr Mafa ngazi ukuthi ngendlela bebahlupheka ngayo bebadinga bangazi ukuthi bangakuthola kodwa manje ngijabuliswa ukuthi uyatholakala ayikho into engizathi bazaze bakhale ngayo bathi hey siyahlupheka enini manje ngiyabonga ngoba nakwaye abantu sebayaphumelela phezulu kwalomnotho lo ongase right owase South Africa Mr Mafa sibonge kakhulu nakusasa kuseseyilanga Mr Mafa ngiyacabanga ukuthi abantu laba khona bakufuna left and right Mr Mafa indumba yakho ngiyibona yihle man iclean akuvamisanga nje izinyanga uthole indumba zabo ziclean zithole indumba zidodi manje la kusho kona ukuthi hayi kuyasetshenzwa phela sorry man kuyasetshenzwa yabona nje ukuthi hey Mr Mafa uzimisele kakhulu akukho kushodayo la akukho kushoda wena nje kuphela umuntu bantu bakithi singavalelisa nje Mr Mafa sibonge kakhulu ukuthi usamukele la ekhaya ka leboga le nna ke lebogele kakhulu go tšwa mo letšwang go fihla mo go nna
gore le kgone go mpona o tlo kgona go bolela le nna ka moko le boletseng ka teng. Ke a Siyabonga. leboga ka kudu. Sa lebola gape go botsa batho ba ka gore ke a kgona go tlhola ka seipone go kgone go bona mana bao ke ba go loyang o ba bone wena mo go noši wa kgona go diponela wena gore mang ye ke yena o a ntoyang a ye gore nna ko go tlhalosetše mala wena wa diponela o noši thobela. Thank you, Leboga Mr. batho ba ka babogele le bateletši ba ka gore nna ka le leboga ke nna le mathata e tla mo go nna ke tlo kgona go di thuša thobela. Siyabonga Mr. Mafa. A leboga.